Салам алейкум. Бүгін сілерге ушундай бір велосипедті көрсетіп қойын. Бұл горный обычный 26 дөңгөлөктөгү велосипедтен электровелосипед жасагам. Так, мына передний привод бұл велосипедте. Анан мына бұл батарейкасы литий-ионный 36 вольт 12 ампер час. Мындай контроллер бар. Бұл контроллер могул жерде турат. Так, 36 вольт 400 ватт. Жакшы контроллер. Анан мотор колесосу мына передний 350 ватт. 26 дөңгөлөк. Арт жагы спортивный, эчтекесин тийген эмесмин. Заводской боюнча. Анан мына бул велосипедтин 1-2-3 скорости бар. Ручка газа. Ручной тормоз датчики менен, передний, задний, амортизационная вилка и мына мотор колесо. Так, азыр силерге включать етіп көрсөтөм муну. Так, минут. Так, азыр муну biraz көтөрүп дөңгөчкө коеюн. Астын көтөрөйүн. И мына. Так, азыр эмесин включать этебиз. Так. Мына батарейкасын көрсөтүп атат. Полный. Анан газды бастык. 1, 2, 3 кетти. Моторумузду басабыз. Баары токтойт. Все. Ну, полный иштейт. Так. Мына ушундай обычный велосипедтен ушундай жасалып калды. Эми кимге кызык болсо, рамасы жеңил, стальной жазсаңар болот. Ошо бүгүнкүгө ушул. Ладно, пока.